Juan mo banta Karina. Shalom. Bapa inang sini ke kelengan nami. Marang idi kepe merbekas. Mersampang deket merlolo ate ngodiri. Buiding kita pejumpa. Ibas acara pepalum ate. Di kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Derang mak dengku pesakat kami sukutan keluahan Mersodip mo kita. Asa dak tong idengani tendi berbadiai kita. Ale bapa nami si permasih ate, pasu-pasu mo kami, daga tegu-tegu mo kami, ibagasan tendim simba dia iri, ibas suku tenenda. Amin. Renungan ta si Darian. Ibuku renungan wasiat nai si merjudul. Teguh di tengah-tengah kalak si menelbuh. Bage sinido kelapihan simba dia. Imosi tersurat i Yohanes bindu 13 ayat 21 soh ayat 32. Janahnat sebagai pusat permenungan tah. Imosi tersurat i ayat 30 sadakan si mendok. Nggo kesalau si judesi idoken Yesus mo. Bagian dari mo mersangap anak jelmai. Janah merkite kite ia mersangap mamo debata. Ale Karina dengan sada kepercayaan. Si tahanan simbelgah nakalon i dunia si melebihi perdagingan. Janah melebihi cio pusuh praten si boy iakapkan sekala jelma. Imo penelbuhan sada kala dengan. Bagi mo kata bijak mendok. Tentu mo mula iselbuh dengan sincelket atau pe si kita percaya sedekah nen. Mpiah kalon soh mi pusuh praten. Ibas Yohanes 13 ayat 21 soh 32. Melalango ate-ate Yesus megahkan lot sada sisinna naing menelbuh sah. Si Judas singgo mertahun-tahun rebakken sa memilih menadingkan sin terang. Janah masuk mi kegelapan. Nai si luar biasa na, imo pemain Yesus. Yesus oda mergerah ate. Oda merenget-nget mernidah si Judas. Tapi setia mendalankan taki Tuhan Jehovah. Di tengah penelbuhan, Yesus mendokkan kemuliaan si naing roh ibalik si masa ini. Boy kita idah i ayat 31 soh 32. Oda ibeli dirina menghelem tapi tong mengulakan ulenna. Petararkan keleng ate Tuhan Jehovah mendahi dunia Boy sambing bagian dari kita mengakapkan penelbuhan. Igetemi barang ikecewakan kala sincel ketah barang pe si kita keposi. Mula kita alami penelbuhan, lot dua pilihan bantah. Ipe hamba cio ukur atau petong merkeposan bahwa Tuhan Jehovah tong mengulah. Ulang beli cio ate memaingki tambalang kepercayaan. Tuhan sanggup mengubah eluta gabe kesaksian. Genep penelbuhan gabe kemenangan. Janah genep sing gelap gabe sin terang. Mersodip mo kita. Tuhan, pergegohi mo kami, dak tong merkeposan mengulakan lemoni atemu, jana pesangapkan gelarmu, nang pe kami merciwati. Amin. Bagi mo renungan tasi Darian, ulang lupa ki subscribe, like, jana ki bagikan beaka dengan tasi deban kena. Merkitekeni kita karinana nggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil reba YKB. Tuhan Yesus permendebasa imo si masuk-masuk kita karinana. Juan jua mo banta. Shalom.